Creepypasta Hrvatska. Sat je otkucao ponoć. Ja sam sjedio u krevetu sa laptopom u krilu i gledao YouTube. Stao sam sa gledanjem kad je moj mobitel vibrirao. Dobio sam poruku od svog prijatelja Bena. Hej stari moj, evo me kod tvoje kuće na stražnjem ulazu. Možeš me pustiti unutra? Znao sam da laže jer je zadnjih par tjedana više puta sve pokušao kako bi me prevario i prestrašio. Jednom je večer pisao da je došao po mene na posao i da me čeka na parkiralištu. Na kraju je ispalo da je ležao doma u krevetu. Sve je to radio samo kako bi se ja naljutio. Mislio je da sam užasno smiješan kad se naljutim. No ovaj put neću mu dati da se nasmije. Znam da me samo zezaš, možeš odustati. Odmah je odgovorio na poruku pisajući: ovaj se put stvarno ne zezam, stvarno sam kod stražnjih vrata. Dobar pokušaj, ali ovaj put ne padam više na to. Nakon te sam poruke spustio mobitel jer nije mi se dalo igrati njegove igrice. Taman kad sam htio nastaviti gledati, čuo sam neki zvuk u potpunoj tišini moje kuće. Naslonio sam se na vrata i pažljivo poslušao. Zvučalo je kao koraci, potpuno tihi koraci dolje u kuhinji, kao da se netko šulja. Tad sam se stvarno naljutio jer sam znao da je taj idiot provalio u moju kuću samo zbog jedne šale. Uhvatio sam mobitel i poslao mu poruku. Sad je dosta zezanja, mora postojati neka granica. Rekao sam ti da te čekam i budući da mi ti nisi htio pustiti unutra, morao sam ući sam. Ajde kad si već tu, onda uzmi nešto hladno za pit i dođi gore. Poslao sam poruku i čekao da odgovori ili da dođe gore, ali ništa. Tad sam otišao do vrata i viknuo sam da dovuče tu glupu glavu gore i da je dosta zezanja za danas. Tad sam čuo korake koji dolaze po stepenicama i odjednom je moj mobitel opet zavibrirao. Zar si mi ovaj put stvarno povjerovao? Ležim doma i gledam TV, budalo jedna.